ye Dubai ti message be like ya my wati na wa share because the kwan wa ye twa play answer ye ko Dubai akofa sansem we ediabre ye nua be ma bi wo Dubai a wo se wo haw ne abebresemu e me se ye nko ya na ye de ne ko ye dwuma sem ya wo sa ya ne ye de abeto internet yi so o ye driver wo ye mason wo ye plumber wo ye articulator driver na se wo pese wo tu kwan a ye betimi aboa wo ama ya kwantu sese akọ eyi enkran sei travel and tour office ni bia eho no ma ye mase po Ghana fo mrante ne mabawa etu kwan ye free Ghana akope adwuma ne ye nua be me akopie mu Dubai o se eye wo ma onu omo na so wo ma onu omo ye adwuma no cigarette wo mo shipa na wo yobi a ono so sa ne ma no na ne nje ho aye se wura ne body mu pe na wo ye ajare na so wa pre se ye san fa ne mbra Ghana back na wa bre ama se ye di mine sika bi kura wo no once wo tuansa wa ba Ghana wo nya se sika na wo de ne hawo abeto internet fo so se eye Ghana fo ye mwa no na wo mbra back na wo metena ne dem because anyese wo tena ho a wo be wo mayenti ono ankasa ne no nsem emra Robert what about the back onto nsem tumedi so mpacho me that me na boko de nice Robert quickly confirm mame Dubai na wo mpacho an Dubai he fasa sa na mo kronkron ke brono no Jabal Ali White Camp. Okay, all right. Na Ghana say infa na ofi o Ghana. Me dia mete Ghana kaswa. Ho ne ye wo a wunyini ye ana wunyini ye mu na de kopie kaswa. Ye wo me wo so menya but kaswa na matna ti nkola. Okay. All right. Na kaswa de adwuma na wo yansa na wutu kwan. Na me tunton I 1-2. What tunton de a 1-2. Entire. Okay. All right. Afibe mu na wutu kwan ko Dubai. Mpacho last year December 17 December. Oh, not just okra de otu aba. Mpacho last year ana make say not just o de otu aba ansa na wutu kwan. Mpacho. Oh, okay. Na eden na do two kwan. Ejuma na elutu. We are na my imagine say me two kwan abe ejuma kaka na agents bi ana me kasafa na say okay akonye bi aba obe mama ya we nti Dubai ne buy o catch me say factory work be about by na me say okay one dia why not now say okay nti a contract o catch me say a contract 2 years contract nti impassion with you me too pa okay nti o catch me say a contract 2 years contract nti me ne for agency on mo ama omo ka say we be interview 1-2 nti interview 1-2 bi na some forms be say me signing contract letter so me signing na no mu kire me say eduma na me ba be eduma 7 days or 1 day rest na me eduma din dia just a helper what say oh away say and that's a messenger jiwe ko say or same place I factory na after 7 days then 1 day rest now be juma 8 hours na 1 hour break okay and sign a contract no so it's 2 years until we do has say no nyame nim no kre nyama bia na ewo contract mu no unless na net buy instead of 8 hours no juma 12 hours 1 hour break media 1 hour break media is net but for 7 days ni na no
yeah, so 1 day rest, no, it wasn't part of it. Oh. And me be yare per the system need to break it down completely. Na baby na yema yare no be kese ne said baby na as a food into no for preservation purposes into no AC no amere days AC akese ni bi na line ne apple so no into amere day me so amere days na enye mame the so so me fi ni na ma me be yare da ho na me ko hu na am so ma me ko hu HR no ni supervisors ni omo kasa na omo tell me say me ba you know omo buso omo ye Emirates ID card no Dubai ID card na tell say we be a we no ha na say what I say okay omo nya nye mean to me hospital because no na mean to me be a hospital and I'm say na je she share bi eniwa ebetimi amama portion me ho yale an almost there is nothing they can do so me sika wo me ho a me ya me fanko enko pe du indo ento na me ni no kre no na ya home because enye sa na na contract no catch is we say our contract means free medical insurance that is that you really there and less than okay my yare me buy me you 7 days my yare at the hanum after 7 days my yare at the hanum me get faith na adeba power hands when say a different company a different enkoko e be Pakistan for e be Nepal and e be India for smoke cigarettes in the baby everywhere me so me allergic to cigarettes no smoke na come more never was me test so many no na kahuna ase me hu ntimi nto me yie me sika la tell me hu me dia to ndra no ma amasa enti me ko hu HR no say dia me nya ho de am be yeah enti awuma me na me san fanko ye na dia abosume kuechi metimi asan ba be ye ma na mo ka kire me say contract no mo ne me assign na mo ni mi agency ni ka kire me Ghana na they say na mo mra no etia wa ha say enti no say me enye adwuma da for 6 months and I say 1 year and sana me emergency media ene minjia 4,500 dirham Arab musican and sana me sabeta me passport free mo wonum and I say oh yare na me yale na me channel kire me say oti ase say yare na me yale nti nam so kama one me etina ase kasa kire ebisa me mpose me obi a menya car accident da na me say menya car accident da na really bad fine so car no sama sorting twice kra ma kami mu nti no eno so ka hu bi na ma say if you ko mi bebere anti na me kire no na o say oti ase sa na say the ade na ye no ono so o shele ba po no mpanyimfo na say nti omo mumra e wa ha no say manya signing contract ni nko ade there's no way I'm going to give a passport around me say me nko without me ejuma more than 6 months ya me pay leave no SSS what brother yasama ai obi a won ne wonpe wo se jot no yende brade ase ebi mu bobusie mu a wo mani age obi mu susu wonpe de a yemboa na wanko wu ansa ya fa play akoso anaba ekwentwo makra